he pauaka haumaru hou mō te marae o Arowhenua. We're really excited to receive the pod today and to have the opportunity to share it with our whānau. Our team here at Arowhenua have been involved in working out what are the essential things that need to be inside the pod, so it's really exciting to be able to actually see it come together today. Ko tā te runanga o Ngāi Tahu mahi, he whakatō i ngā pauaka haumaru, huri noa i ngā papatipu runaka e 18 me ngā marae mā tāwaka e ono, kia rite ai ngā whānau mō ngā āhuatanga o te ohotata. No te rangi nei, ko Arowhenua te marae tuatahi ki te whiwhi. We haven't had the experience of earthquakes that Christchurch has had, but we do have some severe flooding events in our history, and they're only going to get worse with the changes in climate change. So we think that it's really essential that we have some emergency resource available. I te rātau, pā mai te huripari Gabrielle ki ngā rohe o te motu, ki ngā hāpuri Māori anō hoki. Ko tā Ben Bateman, I mahi tahi te runanga me te puni kōkiri ki te tuari I ēnei pauaka haumaru. TPK, like us, saw the need to, so we thought we'd do this together. So we are working in partnership with them for this kaupapa, and that's why we're also supporting the Mā Te Waka Marae around Te Waipounamu as well. But they understand that our marae understand their own needs best, so it's very much being led and driven in part by our team, but actually by the rangatira here in the marae. Ko tā Kila Atkinson-Cramwell, he maha ngā tapu kei roto I te pauaka nei, hei āwhina I ngā whānau. Ki roto I te pauaka haumaru, nā tapu mo te whānau, me ki ko te wai Māori me te kai. E tai atu mea nā tapu mo te wahine, mo nā kaumātua, nā kope, nā miraka, nā rongoa, nā mea katoa hei āwhina I te tangata amuri tētahi Arowhenua me ki. Te tūmanako ka mōhio te hāpuri hi hana mea kei roto, ka mōhio ko te marae he wahi haumaru, aha ko te aha ko he Māori he Pākehā. Ka tōhaina ēnei pauaka haumaru ki ngā papatipu runaka katoa me ētahi marae mā tāwaka, hei ngā marama e heke mai ana. Shakayla Andrews-Alapki, Tahu News. Ko te reo, te take.